الصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, masih kita niyo kapangadyan tumaalok wudu kapag aid. Na topic na to in mga nawaqid al-wudu, mga makababatal wudu. Punong intaod sin makababatal ay sa butol ko magbalik bilang muraja'ah, mamalik panuntong lang si maas-maas muna makabatal ay ma kharaja min as-sabilain, katan singgumwa daing harua lalabayan najis, amunin kubul iban sindubo lalabayan najis haunahan iban sinhauli. Inhikarwan niya zawalul aql bisukrin aw marad, apabila malawa in panayo sinakal, malaway nakal si manus doon naka bisukrin sabab sin kalingo tawakan kahilo aw marad atawakan sakit nyadto makabak. Inhikatuniya an-nawm ala ghairi hay'atil mutamakkin, amuin paktug hahantang ghair mutamakkin bukun hatanaman, hantang bukun matanam, nasabot na to na bangunin pagyanon hatanaman iban si bukun hatanaman. En hikaupat lamsu ar-rajul al-mar'ata al-ajnabiyyah min ghairi ha'il, apabila magsagid gin pa isan sinusok, pahin pa isan simbabai ajnabiyyah, amin harus niya kawinan min ghairi ha'il hawayrun lampik, inyad tumaka baktal sin aid naka natuna silimak. Hikaupat daing ha mga makababatal sin aid amunyan kalima massu farjil adami, massu farjil adami bibatinil kaf, bibatin al-kaf. Inatisin mas apabila masagid sin manusia atawakan kaulinan in farj in aurat pagyanong dahin diya mo in qubul amin haunahan bukuan sinihi, apabila kaulinan sinhambok manusia adami in aurat sibo da ka aurat niya awla na to da aurat sinduhay in nakaulin batin pad lima
batinul kaf. Inakaulin, pad 5. Nah. Ari pakitan yung makad tumangon yung pagyanon pad 5, iban unin daklinan had boundary sim pagtaon pad 5. Ati ko ba labi marayaw bang taniyo kaon na to na in hadith. Amuin manunjuki bang mukaulinan in auratun. Kaulinan mo sim pad 5 mumaba dalin ay. In hadith nasabot sin Imam Abu Dawud iban na sin kaybanan magriwayat sin hadith dainkan Busrah binti Safwan. Dainkan Busrah binti Safwan babae nagriwayat sin hadith. Kanda kaybanan madhab wala nila tiyayma in hadith sin Busrah sabab long ni hadith ahad lagi babain nagriwayat haparakala aurat sinusong anad wala tema sin kaybanan madhab ala kullin in baita sin Busrah binti Safwan anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. أو قبور الحديث من مس ذكره isiu in mas makasakli atawakan kaulinan niya in dhakar hati sin dhakar daini amuin aurat niya tampal paunan bukan sin ini. Man massa dhakara isiusim makaulin tawakan sagid niya in dhakar niya in aurat niya bukan sin ihi fala yusalli hatta ayaw siya sumambahayang hingga siya makapag-ayin. Ayaw siya sumambahayang hingga makapag-aid siya. May tadto siya liyang di siya pasambayang. Karena intao nakauling sinaurat niya batal inudu. Ang kandat yung Rasul sallallahu alaihi wasallam biyandaan kita niyo magtuloy hatta yatawadda hingga siya makapag-aid na. Sabi kaulinan niya. Na. Oy. إن سبت حديث من مس أتني أيسيوسيم مقاولين توكان ساجران نمو إن عورت. طيب هقولوا كتانا كدليل sin subay siya pad 5 muna pad 5 pagtahon ingkatan sin makawa bang bumihano ng 5 ingkatan singki kita amin kakitaan mo impagtag kanya zahirul kaf atin niya amoy nakatatampal halim ingkatan sindi mo kakitaan na hindingan niya batinul kaf amoy niya yan in sa suko sindi mo kakitaan impagtag kanya pad 5 na arapunin ibham bihanun. Umisap bihanun na matampalin. Biham. In sa sukos hindi kakitaan, matag na siya pad 5. Batulul ka. Atin niya in ruusul asabi. Amuin ini. Usin pad 5. Usin bulamay 5. Di siya matag. Batul. Siya makalamod di. At tinewang sa upama. And kaya ulinan mo yung aurat mo sa sinduhol tudlo mo. Bihan. Hal yabtul yamkhudul wudu? Hal yungqad al-wudu? Mabatal ba yung wudu? Bang nabihan lang kami ng aurat mo? Bihanin pag-ulin mo. La. Jawab la.
Sabab wala siya nakalamod, kikita. Atawakan harful yad, amin ini, kid niya ini. Nabang mo mihanong kikita. Atin niya mo kung siya agad habatin. Nabang siya kyubdan mo mihan, laong ta nasabay. Ha? Pambilan, mau magkasabay ta ba? Naam. Nasabay mo mihan. Pagbihan mo, nakyubdan, sin kid, sin harf. Bukun harfa min hurufa, min harfin lugha. Kyubdan sin harful yad. Nabihan? Naam. Nauno na ba yan? Nabataw na nail? In jawab, la. Sabab in harful yad, bukun siya agad pabatin. In batin na murain, di kakitaan na yun. Nabang bihan yung pagsakid, tawa na bihan mo, tawa kang nasikmo mo. Wrestling mo, sikmo mo bihan, wayran na. Wayrun. Way. Na. Unin dalil. Had. Unin dalil had. Sinsuway tugpad. Tayuan na ito yung dalil. Hadith. Kaya riwayat sin Imam Ahmad. Man sin Imam al-Hakim fil Mustadrak. Dain kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده من أفضى بيده من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء فقد وجب عليه الوضوء. نعم. بمعنى سن حديث من أفضى. نعم. هشيوشيو إن أفضى. إن أفضى لوس الإمام الشافعي رحمه الله لا يكون الإفضاء إلا بباطن الكف. بمتاب إفضاء إن بقولين ملايكا شويشها باطن الكف. Atin yabang siya keulinan mo, inaurat mo, amuhin babaw sin lima mo inibihan, di siya matag afda bahasa Arab. Kuno siya matag afda, ang pinasabot sin hadith, man afda. Kao ka matag siya afda, apabila kaulinan mo siya sin, pad lima mo mabihan mo siya, impagtag ka niya afda baka luwag. Kandad to, siyarat to sin Imam Shafi'i. الإمام الشافعي حجة من وراء القواميس. الإمام الشافعي حجة لغة proof. Ambok siya kapag dalil mga bahasa. Iningat, iwan panday. Lazama qabilata Hudayl. Mawagay siya nag-umban-umban. Miyagad magad ha qabilat Hudayl. Piyangadji niya ito ng bahasa Arab. Wala pa siya nakapangadji sin fiqh. Man afda hisyusyuin makaulin. Simpat liman niya. Sababin makna sin ifda. So ay kaulinan sin padlim. Man afda biyadihi ila dhakarih. Fala dunahu. Laysa dunahu sitrun. Hawairun lampik. Kaulinan sin padliman niya. Faqad wajaba alayhi wudu. Nasabun naltuud. Wajib na kanya ilmagay. Tamam? Sawan hadith? Baik. Nah. Naman sa upama, kaulinan mo, inaurat mo, sinpad lima mo, mabatalin ay. Namiyad din ba? Bang aurat, sinduhay kaulinan mo. Bang aurat, sinduhay. Kaulinan mo. Nah, mamatal ba ay min bab awla, labi awla na tuod, mamatalin ay sabab, labi pa rin sinamuin, indusa mo labi pa rin sinamuin, yaulinan mo na aurat. Sabi niya, kung hati mulin kaw aurat, mulin pa kaw aurat, singkay ba na? Hati niya duway, crime. Na, magamgam mga hialal kayo. Mabatal in ay. Tayyibin
madhab sambilin kaulinan in imulin in lamis iban sin mamsus bihi demikian na'am mabaktal in ailnya in mamsus in lamis iban mamsus mabaktal in ail nila ang madhab si Syafi'i. Nah, طيب simulan kaulinan mo aurat sin usog atau akan awat ba? Lang ta maglamog-lamog ka. Ha? Kung kayo man ang sambil miya, limaas na sadya maglamog pa mga awat. Bibiya. Na, dahil doon mga napaglamog-lamog, siyakop sinambo. Yulinan miya. Usog. Naunin hukuman. Ba'talin ayil? Naam. Dhakaran aw untha sibu'dain babae. Iban sin usog. Saghiran aw kabiran. Sibu'dain taumaas na kulaan. Aurat sin taumaas. Atau akan aurat sin bata-bata. Hayyan buhi. Atau akan patay. Laung tamiya matay rin. Yulinan mo na aurat niya. Makabatal sin ayil? Naam. Makabatal sin ayil. Amdan aw sahwan. Piyagturan atau akan wala piyagturan. Makabatal. Sa in pagyanon day di aurat sin adami, aurat sin manusia. Kada sulat tayo farjul adami, hati niya pagka nasabot kaya to ila aurat sin manusia wa ila mud sin aurat sin binatang. Araka na pituahan mo in babae mag-aadjal manok. Aun siya, maglano si mga iwot si manok biya kaulinan. Nalongway na batal na ko. Nauna, tumakabatal. La. At tawakan tao, iulan na rin biya mga kuwan, aurat sing kabing. Makabatal? La. May tad. Sabab, intiba' as-salima. Inamuin, marayaw mabuntulin tabiat, nature niya. Di siya napsuhan si mga aurat si mga binata. Ano ito amuin lang tabihan, makabuhi sin aurat. Na bukom biya siyang pagkahimano siya. Na makakuha na aurat, makabuhi syahwat. Kada ito makaba. Na ampay mga abnormal, amuin sambil mga aurat sin binatang na niya, ito ay hukuman. Syawad, mga ito syawad, syudud, nakabidda, mga bihat, abnormalities. Dagbisaran kami mga normal kataan. Oy. Ay, binaurat. Haunuin, boundary ni. Amumuhan tao magkahin. Amoy tiyubuan sinaana. Ano tayo naana yun? Amoy pubic hair long simbasa ang galis. Ang sa amin, tiyubuan sinamoy sakot yaon. Okay na? Kahatian na. Kalau menjadi kita masjid. Ahad baha haurat. Launta kimatul. Ya kiatul katul musad. Yaunin kahoy. Aun kahoy. Aun sakbo takid-kid ni. Tamam? Naam. In kahoy yaun aun bunga. Dua. Masawa na ito mga ulo. Naam. Inamuin sakbot-sakbot yaun. Bang mo kaya ulinan, wala mo pa kaya ulinan yung batang sinamuin kahoy. Makabatal ba ha? At tawakan yung ulinan mo amin dua bunga-bunga. Wala mo yung ulinan yung batang. Makabatal ba? Tama? Laungsin mga ulama, وَهُوَ فِي الرَّجُلِ جَمِيعُ الذَّكَرِ لَا مَا تَنْبُتُ عَلَيْهِ الْعَانَةُ أَوِ الْخِسْيَتَيْنِ. In pagyanon day di makabatal. Amuin batang niya yung katanday hapanagnaan paruhol. Arapon yung tiyubuan sinsakbot al-ana. Way labo. Awil khisyatay na muin dua bunga-bunga di day sa. Tamam? Lang tatuan bilan, amukad law kimato. Lang mulang benya on rejeki. Kaya tol muin dua bunga-bunga. هل يبطل الوضوء؟ هل بطل وضوء؟
لا ما بطل الوضوء dia ما بطل di nah ayaw sa imbatang katanya o tibusan nah inna Allah la yastahi min al-haq tungod pag-agama pagpasawasin parakala na wayun sani na yung babae auloy sabi na aurat makabatal ka ni inahababai makabatal sin ayl ni amuin syafratan multaqa syafratain wal barar ala sahih in aurat sin babae makabatal amuin dua syafrah amuin dua kaki tamam amuin dua pa wal badar imbadar amuin al-lahmatu nati'ah fi a'la farj al-mar'a amuin hataas bang tapasan dungon bihan sarin salgay ka hukuman siya in hataas ini pagtag kanya badar unin pagtagay ini ama tawbayhan ini badar ini amuin dua ini ulud dailingannya syafratan mahbal in susura in hataas ini ya ada isang sin kita yung kausukan pagtutubuan sin buko ni sabsagbot sa jambangan tama inamuin hataas ini pagbuwaan pagtutubuan sin jambangan way lamod imakabatal habay awin makabatal habay imakabatal habay ibang niya kaulinan in dua syafra iban simbah kabatal sabang hat kaulinan niya sa pinamataas ni tamam nah lidan nang kanda subay kita amuin magpaingat labi luwa ng mga fiqh hibayin asubay mo tulo sa abaon na isang mga kawabayan maghajat ngayon sila kababayan magpahati sila kahukuman na namin bafar yan amuin biya unod-unod natiah limulupot-lupot atawag kang biya gimuwa-buwa yaw amunaonin pag islamun sinakaw nimbab na inagat na sumudhan pinatu para kala duway nabang yan to kaulinan sin uso in zakar niya way lamod sinamu intiyubuan sin sakbutiban sin dua bunga atawakan babae kaulinan min syafratan iban sin badar intaqaba wudu'uhu wa wudu'uha ba'talin ailnya iban maba'talin ail sin babae tamam sawanad to nah ini hikaunong dahil mga makababatan sin ail massu halqatid dubur ala al-jadid yawtan ko ala al-asah massu halqah in afsah mga Arab halqah bi iskanil lam ang kayo na magbasa halaqah نعم أو اللغة سماغة ضعيفة ولو سنكيبا بن حلقة جمعنا سياسين حالق حلقة أم بينين لون أفصح بسهن مسيمس حلقة الدبر ikaunong dahing mga makabatal mas apabila mo kaulinan in halqah amoy lihong amuin tibulong amin lihong bayaw daira natin daira min tibulong bang mo kaulinan in lihong gukuwaan sin najis in dubur maluang sakop na inamuin safhata namin alya
Amoy naon siya na mimbiya. Abiya na kumana mimbulit tayo niya. Aon siya na mimbiya dua malagbo. Dua lain-lain niya. Safhatad dubur. And anyway lamod. Tinabang kumamaka tatulbihan mo. Ito na ba talin na ilmo. Ikaw mabuka. Naam. At tawakan hikad-hikad niya bihan. Sumuk ko pa boundary. Di dad. Unin makabatan. Amoyin lungag. Amoyin buwaan ko yung halka. Tamam? Amoyin lungag niya yaon. Aong pasaw na kid-kid niya pula-pula. Akad na siya man. Mga 1 inch. Inamoyin kwan niya. Amoyin pula-pula niya yan. Nabang mo yan to kiatol. Inyad to. Iulinan mo. Biyayaan ko lang mo biya tagbus. Araw para sa hantabi katul-katulun. Baktal. In wudu ala al-jadid madhab ba'du sin Imam Asy-Syafi'i. Sabab waktu pa siya Misr, waktu pa siya Iraq, in papanaw sin Imam Asy-Syafi'i madhab qadim, in papanaw ni riyal tumakabatan. Pagkaon niya pa Misr, nagbak siya ban sin Layth, Sa'd ibn Layth, alim dakula sin Misr, naam napindah sabab sinamuin pag-ijtihad napindah in papanaw si Imam Asy-Syafi'i in pitwa niya rin doon na siya Misr in yadto makabatal. In yadto makabatal na in dalil hadto qiyas haamuin qubul. Qiyas haqubul. Nah. Oy. Aun kaiwanan ya misinterpretation lang sinkuan. At tawakan pamaham misconception wala kihatihan man. Aun kaiwanan magiyan. Banglong niya maakil balik nin usog. Mawakal nin ay. Al-hada sahih. Na. Bang maakil balik na lang nin usog mawakal nin ay. Inyad turukon bunal. Lawsim mga ulama, wala yuntaqadul wudu bil bulughi bis sin. Bangin tao sumangkot nin ummul niya. Tinyamay nang nasa akil balik. Na ang dito mabatalin. Amin hat pagsangkot sinamuin lang tabihan ummul niya mabatalin ayun gani. Malaingkan bang siya muin huwaan sinamuin makababat. Ang panasabot na to na sin lima bay. In mani makapawajib sin pagpayo sa di makabatal sin ay ang qaida na sabot na to. الشيء إذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. Akala tunad. In pagguwa si man ni makabatal haid sa makapawajib sin paypay. Naam. Nain tao in usog bang siya sumangkot ta ummul. Naam, dito makabatal sin ayl. Damikyan bangkaw makaulin amrad. In amrad amoy usog. Amrad, wayron pungot, flawless na kuman. Pag-us biadagbus, malunok na kumanin mga pais niya bihan, dumakbus, biyaon na kung dumakbus babay, kung saan bihan. Pagtaon sin Arab, al-amrad. Al-amrad. Na, ang kayo malang mag-ayl, makita biya usog bihan, sabi luwa na hajamantan yung biyaw nila, matawag din malunok. Pag-us nag-aamal sin mga brilyante katan, maksing labi mabayho, makusukan biha. Dahil na misang mabuka, misang kudyanan silaksuha, mitong kita law na. Yan ay naktal sin kausukan biha. Tiyo na kumanin amuin, nang nagayunggong amuin. Kamatanan ko. Na. Naman kung makaulin amrad, kaulin ang bubihan. Mamatal mo yung ayil, alas sahih, hindi siya makabatal. In amrad, usog na siya, naam, di siya makabatal, lawsin mga ulama. Wala bimassi farjil bahima. Iban bang kau makaulin aurat sin binatang diad tumaka amuin makabatal. Wala bi akli lahmi jazurin ala al-madhhab. Hamadhab sin Imam Asy-Syafi'i. Bang kau makaun unod unta ito makabatal. Di makabatal sin ain impagkaon sin unod sin unta hamadhab sin Imam Asy-Syafi'i. Sababin hadith Jabir, hadithun mansukh, hukum si mga kaulama. Nah, kaibanan madhab makabatal kanila. Nah,
wala bil qahqaha. Damit yan maghikhik. Naam, sao na mga sambahayang makakatawa ka, una tumakabatal sinudu, di yan tumakabatal sinudu, sumakawa, na magdusay mano siya bang siya nagkatawa-katawa, naghikhik halom sin sambahayang. Na, iban di na isang makabatal sinudu, apabila aun gumawa najis. Dahil habaran ta sa bukon siya rin haaurat, bukon rin hamo indo alalabayan. Kaya sindugo, indugo najis. Naman ko magpapado, at ko pa mga, ano ba ini, Red Cross, magpakakaw doon, makabatan na, hindi siya makabatan. Amin fasod lang sin bahasa Arab. In fasod, magpakakaw doon, ito makabatan sin ay. Damit yan maghijama, hindi na isang makabatan sin pagay. Uling kapindaan nila, infasad, kao na yung hawat. Sukul ko ito na yung hawat. Ang pinahijama, dahil nga pais-pais daw, kung siya na yung hawat. Tama? Na, inhijama, iman sinfasad, di siya mo inlong tamihan, makabatan, sinay. Na, ang paintao, daimul hadath. Ang siyang tawa mo in nakasakit, magwa-gwa sa dyan ihini. Amuin pagtaon sin Arab, tawa mo in aun bihi salasul baul, ang salas baul ni. At isin salasul baul, amuin non-stop in pagwa sinihi, niya magkakontrol. At tawakan babae mustahada, babae amuin long tabihan, amuin magwa sa dyan dugo, abnormal, amuin dugo, istihada yan, dugo sakit. Na, bang kaulian, imbabae mustahada, iban sin usog, daimul hadath, biya sinamuin usog salisul baul, aun salasul baul niya, bang kaulian, mabatal inudu niya. Mabatal inudu niya. Sabab, impag-ail niya na kauna, wala yan tukya angkat sin hadath. Why? Intao mo impagbuan ihi, papag-ailon siya sin syara, asupaya sadya mamubah, majarikan niya in pagsambahayan. Sa mukunin makna niya na angkat din hadath niya. Yaon din hadath, gimuwa na. Wala na iib. Naam, sa pagkain niya on emergency, kapag ail sadya siya, pasambahayan kung siya magtuy, arapon yung pag-ail niya, wala na kaigsin, hadath sa biya on dakimuwa. Yun dakimuwa. Imbawa idamik yan mustahaba, papag-ailon siya, pasambahayan kung magtuy, mukunin makna siyang pag-ail niya na ignin hadath, yaon dakimuwa indo. Sa pa-ailon sadya siya, hasupaya, makaamuin jarihon siya sumambahay. Bang kaulian na yung mustahaba, kaulian na yung daimul hadath, dahil doon, mabatal na namuin, ail niya, suway siya mag-ail, magbalik, bang siya amuin, kaulian na. Bang siya amuin, kaulian na. Mag-ail siya magbalik. Na, namuin tuin, hatungod sing mga nawakag, sinudu unong, ayaw na to kalupahan, hapalon na to. Muna-muna ma kharaja minas sabilain, inhikaruanya, an-nawmu ala ghairi hayatil mutamakkin, inhikatunya, zawalul aqli bisukrin aw marad, inhikaubatnya, lamsu rajuli al-mar'ata al-ajnabiyyata min ghairi ha'in, inhikalimanya, massu farji al-adamiyyi bi batin al-kaf, inhikaunumnya, massu halqati ad-dubur ala al-jadid. Hapapanaw madhab sin Imam Ash-Shafi'i ba. Na, siya nagluko. Oy. Lumatun kita niyo, paamuin, ma yajibu lahu al-wudu. Ma yajib lahu al-wudu. Uno naman, in wajib ayla. Uno naman, inamuin, wajib na siya ayla. Amuyan tuin, pagbisarahan na to, bihao. Atin niya, uno naman, in subay siya taka-ail ka, pakumakahinang hao. Bangwayron ail mo, di ka manjari, iminang hao. Na, nasangkot na to, dahil ituwing ta. Na, muna-muna, kaunahan to sin aun ail mo, as-salatu mutlaqan. As-salatu mutlaqan. Pagsambahayan. Mutlak katan bangyanan sambahayang kaunahan so ail mo. Bangway ail mo, di ka manjari, sumambahayan. Tama? Na, katan, basta kangyanan sambahayan. Sambil sambahayang janaza, naam.
Sambayang dengan. Unin hati, unin definition, ta'rif si sambayang. Maksudnya yun. Continue na to. Muna-muna as-salat. As-salatu mutlaqan. Katan, basta siya pagtawagon sa bayan. Kunin natin si sambayan. At tawakan unin definition si sambayan. Miyanahan si mga ulama in sambayan. Law nila. As-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir, mukhtatamatun bit-taslim. Amo yan ito'y maana sin salat. Aqwalun wa af'al. Muftatahatun bit-takbir, mukhtatamatun bit-taslim. Inhati niya, insambahayang mga lapal, o ni paglapal urun. Mamungkaw, subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, magfat, lapal. Aqwal, hinang, damikian, o hibal mo rin doon, magrukur, sujud. Inhati sinsambahayang mga lapal, iban mga hinang, uqabun siya muftatahatun, naukab siya sin takbir, Allahu Akbar, mukhtatama, tambulun siya sin taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ingan sin Allahu Akbar, assalamu alaikum, dahil hatakbir pasalamingan sin katanya yan, sabayan, salat. Ingkatan sinsambahayang aun takbir, umambos hatasrim, magkahunahan siya. Ay, salatul janazah, kahunahan. Kasunnat-sunnatan, kafardu-farduan, magkahunahan. Ay, sabab in siya salat. Nakasud siya ta'rif, sin salat. Naam. In sujud tilawa, atawakan sujud syukur. Atawakan amuin sujud lang tabihan, amuin makabasa kausin aun pagsujud dahil doon. Magkaunahan pa siya, lang tabihan, magkaunahan pa ay. Ba ikaw ya shaykh? Sandi na, mayta. Agad siya salat o bukon? Na. Bukon siya, agad hasambahaya. Bukon na siya, sambahayan. Naam. Tayyib. In sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
la yaqbalu Allah salatan bighairi tahur. Di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala ulo sambahyang bangwayroon ay wala sadaqatan min ghulul damikyan sarakka daing hamon tiyakawan mo inlong tabihan amuin ghanima wala panabahari kima ko magtuy pagtag kanya ghulul di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala inhikarwan niya kahunahan siya requirements to din amuin mag-ail required mag-ail at-tawafu bil baitil haram pag-tawaf habaytullahil haram aka'bah katan sin ginisan sin tawaf kahunahan ay tawaful qudum amin tawaf mo panagna tawaful ifada min tawaf wajib amin uwi mo na rin ha mina damikan tawaful wada' atau kan tawaful wida' amuin pamaid-maid mo ingkatan simpag tawaf ginisan simpag tawaf maghajat siya ayil sabab mayta sababin tawaf sambahayang da amu sadya impiagbiddaan nila impag tawaf jari kau magbisara ina sambayang di ko manjari bisa arapon sibu-sibu da sila biya da siya sin sambahayang in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith ya riwayat sin Imam At-Tirmidhi iwan sin Imam Ad-Daraqutni iwan sin Kaybanan lain kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tawaf salah in pag-tawaf biya na siya sambahayak illa anna Allah ta'ala ahalla fihi al-kalam in pagbiddaan sadya in tawaf jari rin dunin magbisa asambahayang di ikaw manjari magbisa ang kanda insabda sin Rasul faman takallama fala yatakallamu illa bi khair isiusim magbisara apag tawafan ayaw siya mamissarahan bang bukun marayaw kata nampendi ka to maghadji na hindi ka to wala nila to kaya maubuhan apag tawafan inda kini sim mga amun lang tapag hinangul yaon na nagbibidyo bihan sa mo nagtatawaf mayta batlong niya kakitaan sintaw naghadji na subhanallah yaon ning kaywanan bisara lukat lambing magkissa magmeeting naam subhanallah in kaywanan day noon magpanok na pagtawafan o magpanok na pagtawafan ang kanday mga masyayikh magnaradjama suway nila hinduan maraya bukat to kawajiban naam aon day noon na sikmo siya sin Arab ito ati ko'y maliman niya nakasuksok pa pailok sinamin Arab ito na kesa abuan mahulas-hulas napagkadtubihan na kesoknaan kailo yaw na pagtataw na ang kanda suway tuod maaw ni namin pagpatumtumpi suway paghinduan hasupaya di kita makalanggal sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala inhikatu niya kahunahan suway aun ayl ta required to namin mag-ayl massul mushaf wa hamluh massul mushaf wa hamluh in hati sin massul mushaf amuin umulin kau sin mushaf yung Quran sibu din amuin biya mga sulat niya yaon katas niya atawa ka namuin long tabihan khilaf sin amuin mushaf di naman dyan akad yan di kau man dyan umulin sin mushaf bangwayrun ilm tamam wa hamluhu iwan sin dahon mo in mushaf di man dyan wayrun ilm dahon di man dyan na sumakawalaw sin mga ulama bang aun sunduk biya mga baul-baul atawakan bag aun day nun Quran halaw agus aun day sabkalan nga panmuro kaing wayrun siya isan wayrun ay sa bangina mo in bag mo ya un Quran na tuling diara mo di na siya man bihad tuin ayat iwan panglaggo isin kita niyo ha Quran mahamulya na nasabot hadith day kan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر لا يمس القرآن إلا طاهر وأيو أمل أتوقن وير أمل سن قرآن إبن دماكن يا إبن سنمون سمبكن يا بang bukun manusia tahir suci nain tawa yun ay ni siya matarta na halong siya hadah subay siya manut sina ampas siya amuin umulin sin Quran
Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabbut hakayban ang hadith ya riwayat sin Imam An-Nasa'i kataba ila ahli al-Yaman kitaban nagparasya sulat patao Yaman in sulat piarasin Rasulullah hambok ding hamang akyalo kisin Rasul dain doon halom sin sulat la yamassul Qur'ana illa tahir ibut wayruun umulin dumasin Qur'an malaingkan manusya sutsi illa tahir ang kandeng babae halom sin hayod babae halom sin amo inlong tabihan bukon siya sutsi atawakan halom nifas atawa halom istihada atawakan usog junub atawakan wayrun ayn di siya man jari umulin sin mushaf di siya man jari umulin sin mushaf sababin yadto mabista siya ihana lil mushaf mabista siya yadto pang pamaba iban wayrun panghalga ha mushaf mura-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala patubtulon na to na lain doon sunuan na to man hamuin susungon paglingkod-lingkod sing kita niyo naam bihaon ukamon na lawang pangasuwara kalaon pangasurusin jama harus day isang sumagawa makruh yung magbisara pag ay ilabi aulay na ayaw siya magbisara labi luwa na bang bisara min wayrun kun ka kapahid dan kapurog dyan nagdara kita cellphone halom sin Quran malingkat sualun wajih malingkat yung pangasun naam in cellphone taka Quran manjari wa daon ta palom sin siyar manjari ayaw sadja biyu muhi musabo in Quran daon mo biya nagdungog ka kung Imam Sudais sumud ko palom sin Quran at ko namo ko ayaw sa mga mo inhat cellphone yan daon wayron siya halom siya. Naam. Na ini ang bukon mushafin yan. Bukon niyan pag yan. Mangkauhat magbasa bisan way ayl manjari. Naam. Tamam? Naam. Aw pangaso. Manjari rabang mana mo in matan tumusindi to maglamuhay kapigsikan ka sina mo najis ding abaw. Mana mo taka distance dito. Naam. Naam. Depende ha signal sin amo inihi. May adasan sin hangin on signal number 1, signal number 2. Oh, niyan signal number 4 amo mabuhat na sambil na mo yung bahay. Bangin pagtahan mo, di dayad to hikalawa sing concentration, sing pagsambayan mo, okay ra. Ha? Di da isa. Sa bangin pagtahan mo mo inyaw na ko nagkikipit, di mo nakasayuhan ng bismillah man sin amuin lang tasalam, ayaw, ayil ka. Sa inhinangon mo rin doon, lawag ko kapandayan. Atin niya, timingon mo to, mag-schedule ka, wag amuin lang masok na yung bang, na minom na ako tubig. Amoy timing mo biyan, pag amoy pagbang ihiun ka, nampa ko manghihimang tubig. Naon pa, kauhan tag 5 minute mo, muna ito yung wakti pagsambayan. Ba't ko rin mapiki siya biyan? Allah.